Hello sa moa bulavinaka. Malo lele po le malo elele. Kia ora, kia olana, aloha, namaste, shalom. Ode magandang umaga, and if you are living in Australia or if you are from Australia, hi mai. Yeah, koe whakalofa aku, whakalofa and konnichiwa from Japan, from Tokyo, Japan. Koe whaiakurika ko video o le kai auling nei, ko whaalongo mai o videos u mai e whai aku pengo whai aku e kolu dialects pe kolu ia nganganga e whaangai ka ko Samoa. O le nganganga e whaangai le T ma le N, ia o le nganganga e whaangai le K ma le G, ia ma le nganganga le o le nganganga whaaleanga ngua e kolu ia dialects, pe kolu nganganga Samoa ia whaangai ka ko e le kasi. Whaamala makufonga le ke ufisideoks palangi po se e ka waku se upu e whakut palangi o le tālofa e whaalong mawara kālofa la e ka ia koe whisida fo le palangi are ngai whai mai fo le tālofa ngai kālofa o ngā langa there are three le lau ka ua whape o le three dialects po le pe ese ka ungo nganga ia whaanga ka koa e le kasi whaamala kia ka kusa moa a ese peke kango e kaumwhai whaasingo le nganga isi ka ngaka ngai ke fiefsosoangi ia whai e whapenga e koru ia ka ko nganga sa moa le e whaonga o le you know o le T ma le N o le K ma le G pe whape e kif maga o whaamamala mai sesi ia ma le nganga le whaonga sa moa ka ko le le nganga le whalenga ngu wa le o nganga whalenga ngu o le nganga ko nga oka ko e o ngai le ngo fo I se videos mo le ka o isi fa ma le lo se si fa se la unga ka o ngu ku vale ya ngu ku vale le se nganga ele se so ka ko nga nga mai o waka ape la ulu o fufunga mai funga ulu ele ia se so ka ko nga mai mangi upu fa penga o upu fa o sa mo upu nga le nganga sa mo le e kanga mana la mai ka ko o le nganga sa mo sa wa ia o le nganga le it's a everyday language, it's a everyday le mele fa nga ka ku so uma ele ko nganga sa mo fa mala ma ku ya ka ko ele kas so you know the everyday language that I try to use when I do my videos or when I talk to anybody boy sa mo ki kala mo ya so umolo o langa I use the G and the K the K the K the other dialect isa sa fa nga se T ya wa sa ngela se nga kala mo sa mo mai fa mai ya wa ta ape ya wa to ulu pe maka ngai la ka fa longo kusala le nganga e kele me ngai fa nga le K ma le G ko fa nga le nganga sa mo le lo ka ko we don't know el ko kele ma sa pe I was furu I pa senge o ka sa mo le lo le nganga le fa le ngu o le nganga ka ngai sa o nga sa mo e ka nga fa akuse e ka ngai ko le curriculum sa mo fa ile nganga sa mo e awa o inga la unga ma me fa sa mo ele o se everyday language ele lo ka ngaka so de lo la se si fa la unga ele o se nguku vale it's not a ele o se nguku vale o se ka o ka ko nge le lo fa se la unga o le ka nga ka ko ka ka o e fa makala ma ya ka ko vai po makai o si ka le ai mo ko poko nga o ka nga ka nga o fa ya o nga pe ave o fa ya o se high school la ko maka ka o le kai milo le pio ka le o I ka me ke al fa sa mo nga o le ai o le fa pe o le ngu ku vale ya nga ngu ku vale o le ka kala ele o se ka kala le nga vo le ka o le nga le fa nga ku it's a different dialect ke se le nga sa mo le fa nga ku ai o ko fa ya ko video o le ka ya ngi le so lulu it's Wednesday the 1st of April o le work it's 11:05 in the morning o le mo fenga longa nga po o ke ko ya vola ko fenga longa nga ngele fia de o le kusala o le it's a daytime over here now o le ke I le fale ele le vango wala o ya wala nga fa pekele e ke manga va marika o ya fa singa ko mai mo ya ko ya la foi la ko ya la ele ya la o ke ya la se ya la ke me le fenga longa ya la nga le wala mba ya le mga ai la
lala minanga sia imele le ngali makua o menga ai wanga lo you know ole aso mo morning yo apelila it's the 1st of April ole ka o ngo mama le video le o oi vo o ngole le di lo ko le anga le o le di le ya sala ngo mama ka fola nga video le ke le me yang fa makalanga ile ole 1st of April from ole aso it's ole April Fool pula so e fa vale ai fa mai fa makalanga le di le o puloku le mga ku fa mai ole aso e fa vale ai kanga ka popo kanga ka e fa vale ai kanga ka e fa vale ai kanga ka ile ia o onga kanga ka popoko alo fa longo ngala le video kanga o le linga oivo le linga o le fu langa kala fa mai o fa vale kanga ka vale kanga ka popoko o le fa ka ya ka ko ngai le fast le malo fa mai le I kongo le video le linga fa makala mai e vale ka ko le o le fa le ngaku le fo ko le ve mai mga ya vanga yang usi le video le di nga po ala video fo le nga fa ya ku kala ko po le fa makala ko fo le ya kala le di nga puro ku mai lo ilanga video iluma ku you know ole sa mo ke lo ka ko le fa masalo po isi fa po fo ngi fa mga ku le April Fool po le 1st of April ai le lo na mafu anga why ola na mafuanga e ya me o ke kanga fa makala puila o le video ka o ka ko po kalame e SM le kelo po kalame o po kalame ka ko it's a personal pero se me fonga fa ainga umaga ko ainga ka ko le fast ainga umaga ko ye ko ki maya va ko me fonga o kama me fonga le kaudia va ko me pon me kaudia foi pon me le kaudia me umaga va ko po kalame e fa ya fa ainga fa ke kangaka wa kule kala ai fuse se fi fasa o mai o mai fa mai you know if I pengar fa ngora ko po kala me foi la me ko fa mala maku ipi o le mele ngo ngole kala il Taiwan Strait male mele o kan karka ko so au male ale o le mele o le April Fool ele ma okipo le ale mafu anga ngale nga fa le mele o le April Fool por ama wala nga fa so le ka ko sa mo fa mo le so fa vale por ai ole sa ko mo le so ele o sa fa vale o le so fo nga le fia fa ye me fa nga poka o le sa ko nga le so ole la ova ku ye mafu anga ko lunga sa ole kusa e kolu kala yang mafua ile mafua anga le melo le April Fool o la me wala nga fa April Fool le so mo apelilo ele kama engelangi yaso lang ele o kusile ngo ya Jeffrey o le kama nga fa makala lang akala ile mafua anga o le mele wala nga fa so April Fool le apelilo mo fa mele le kala a Jeffrey fa mai ole rooster male fox ya ole rusa ole mo fo male ko ole por sa marme ole rusa ole ko ole mo ya male fox kusala ole rusa male fox ngo mai faile la kalonga ya ku fala mo le poka wa le kalonga fa fen kalonga ale fe mai nga ngofo le ole fa makalanga le kala fa mai wo uma ku fa ole makanga mai nga maki e koru se fulu lua aso kalunga ke aku le fa makalanga le mea ale fa ka fa makala ia ele rusa male fox ka ula le koru lua aso sa uma aso koru kasio o maki ka uma la so mo pedila lo inga ole aso la le nga fa ele le poka le rusa male fox fa vale ele fox le rusa fa lo ku le rusa pela fa la ka vale fo e pele fa san kala ngo fo le rusa ia ma fa ilanga kala ele fox o le whamakalanga langa ale kama engelangi le mafu anga o le April Fool po le la so le o ka sa mo o le so fa vale ai lo sa so fa vale sa mo e kan ko suir ka ko was o le sa so fa vale le April Fool o le so fia o le so fa ye poka alo e fa ye poka ma fa ye o kala fa fia po la me fia le si le ka o le fa palangi o le prank day le me vol prank le me le o lo ka mo fa se me le sa o pe ke ye le sia me hopenga o isi kala e lua ye ko koe o kala nga fai e kamaki falangi ko lua fa mai nga o le si kamaki o le si kama falangi kama fai la kala fa mai e le la ko ka longa nga fai
kusi lunga le pepa. Le mele lo le April fish. O le April fish. Ele o se April Fool. Ele o se full day o le April fish. O le ia. O le apelila ma le ia pola ka o le mea. Nga ola la vanga kusi le pepa. April fish. Ai fa pipi kuo sesia. Kusa e oka po uma kuo ka ngaka. Nga pipi le ka ngaka ko kasi le pepa nga. Le pepa nga kusi le April fish. Nga feo ia le maka amilo ia se ilonga ilo ka ngaka. O le ua maua nga ia o ia le pipi le pepa le ka o le April fish. Ia o ingala fa pero ka ngaka le ia maka dia la ka die ua maua le. Ale u fa per ka ngaka le u fa vale ia ka ngaka uma ia nga feo le ngai ko kongole o ka longa le maka mai le April fish o me nga fa ile so mo apelila le fa ka mai ki falangi o le si kala mai falangi o kala le ngova kuangi mai falangi le fa pe o Charlie le ngol kamba ia fa pe se falangi lo ngi po Charlie po ai ngol kamba o le si kala le fa pe o kala foi mai falangi fa pe o sa ole si kanga fai i le si fa mai o le amaka o le kausanga ele amaka ele o yang wali mo amaka le kausanga o apelila kuso apelila mo amaka le kausanga fo ele o yang wali ya ngase sea ya le kanga fa ngai fa ngai lo ya muri o le amaka mai o ya yang wali ya kuso menga ko le la nga mo le April Fool po la so fa valea ele o sa so fa valea o it's a fun day o le aso peka uyo la so fai poka de waka ko sa mo ko ke le pa fa sa mo fa mo la so ko fa valea ai ele sa so ko fa valea ku so le so fai poka la so fai me mali o fai en ko poka le wo mga kuwa i mo le poka asi o ka manga fai soli ko ya sa o kiki ai fai le poka si o ka manga nga wo ke o fa mo lo mo i me o me ko inga ka pelo pepelo ai le siko inga nga pepelo uma ko inga ya o alolo ko inga ile simega ai maka ka ke ngofo ko ai ku ai faia kala ka kele lo ka ika ya so kala ikikia ya alu poka fa makala poka falong kula ko inga o ka ma fa sa makala ya fa mai falong fa makala la ko inga fa mai sole ya vai la ma ko kuringa po le ngaru o mai le o mai ke le lupo ile nga o malo ko inga ya so la nga ka nguku ya le fa le mele fa ye kala nga ko inga fa makala nga ko inga so le ma ko aku le ma falong u ma le po le nga u po ka fe kuli mai le ka fe kuli aku mala ko la idungole engal mele ka fe kuli ko ya fo fiwe ka fe kuli la le po sole wa umonga suwe me makasala leila au ma me ka fe kuli ko ala le po ala la longa umbanga am ko ile lo po fela le me po falong ko lo ko fa me lo ko inga fa lo ko inga lo le nga fa la ko pok falong ko pe ka malu lu fo ngale se mafu ya aki kilo kulo ko inga ilo lo pengi fulu fo ngale pengi fulu le ilo lo le ku ya aki kilo kulo ko inga salu ale me masa vali fo ngale so le aki kilo kulo ko inga o po ale le ku kuso ole melanga ka fe kuli mai ole nga ka fe kuli mai lungo la la ngal po kuso le po ko ale mele le ku le ka fe kuli ko ya mo ko fe o ki o male ko inga le nga faila ko po ka ila ko inga ya so le fa ko nguku so ya wa afaya ka nguku ko ifaya nguku o ka nga ka ile me nga ka nguku ya ala ka ko so ngi the 1st of April ele asa so ka fa vale fa mama lamba ko la so fa ipoka la so fa ngale fia ya lo vai so ese vai por essa o cara o lisa o poca foi a ko man kuare se di sa mo mako inki mako ai asa ka ave mako faleng mako faleng mako ai mako ai asa ka lu ifafu o yanga invite ka mako faleng asa walu mo ifafu ai lu fai o ka le ku o kokongi o di lai o le ala walu fafu mako mai mako le mawai mako walu ka lenga sa wa mai mako falenga me fa penga alwe vai pola se Samoa vai abore ele o se fa ele o se fa ele o se fa ka fa vale le aso ngi
Ula so fia o e fai poka malu e. A ua e fia manga o e fa ases. Alu vala au se fala e fika o ka ai pankeke ia ngā alu lole o ka pankeke e kua kokongi ngai. Se mea fa penga ele ongi mea kau fa vale o le mea me fia fonga le fa fia. Ola ka ko se ola nga fia. O ka ke nga ola o nguku e vai le o kango pasi ile video. Ole aka le o kango post ko ngole video ile mele fa ri mai ile nguku o maina a le video le vanga le ole video le ngoma ka ele umbi se video ngal course fu ngo mingu kele umbi le video ya penga se kama I penga se valu e via pe valu e mingu kele mele ke kama so le ko ki ko ola mai le mea se le video o mega ko live o ka ko live o kele you know I don't edit any videos or any o me o mai fa ya e fai koa le a se fo ya la o se ai fai koa ko kile kango edit le video o ngala ya na se sa wesu o pesa yang o kango lo le ki le video le ya masa o me fa popo ya la e ki ko nga yo nga ya la fa manga mai maka o kala mai udah kafe mai o isu so oi ai fai koa la le ki ko o le o fa longa ku o sa mo ole e va ku so sange ya pangi o kele ame so sange ko ya pangi ya le fa lo ku o so sange ya pangi meio trash meo la pisi ya o lo ka ku ese ya meio o meu plastic ma o ma ko ngisa pangi ese uma me le ma fa ya ka ngo mix yang fasi pepa man ka mai fasi me fo ngai o le ngo ka ngo o mako sa pangi e ai mako kanga pepa Amerikanga pepa le e lang mori ku se lang mori mele lang le ku si fa sa pangi o le ku se le moe nai o me fonga le mfinga it's unburnable ele ma finga mu me fonga o fasi o me fasi o king apa po uma me even e moe nai e ke kanga fo vai o isi kai me ki nga ya lo uru ngai me sa pangi ole manga ye mai ka ke kinga inga ya ole pepa le lang mumu o mako me mo ke fa ka me e fase lau ku se fase lau yengi mele bu se lau yengi ku se lau yengi mele ku se pe lua kala medic ku se pe di makala sa mor ka o pe se fulu pepa la pisi ko komu ngai ka mai pepa ele umia kumu ole mela le ole me plastic o plastic e kui ese foi plastic ele fa pe plastic le menga ka ngole ku pomu I ole le ku sele le plastic o ke le ka ngapep ke le ka ngapep ye ku me plastic fo nga ele fa pe la plastic nga fo le nga wo ke wo aku sa mo le fa la wo aku pe wo aku sa mo fa ese mala pisi ai le ma fai langa va ko sa pangi me ai sa mo pepa ia le fai ni sa pangi langa ka ngaka ka ngaka ia le ka or ka mai me dia ku se ka or ka mai me le ku se kala ku se pe kala ele ka or me le ka mai pepa le fa ku sa ku I me sa mo ia ba nga ia le o ka mai o senga wa ka ngofi ale va ku so nga sa pangi e ka nga fa malama ku sa mo e ma nga ye mama ile ya sa mo mama ka ko o le ka nga me lang me makale o le moeru gomi o le me fonga e mu me o pepa mo ele ma fai fo lang ka ku o se plastic le fasi pepa le mu ko mu I e nga me e mu fonga le ai le se mangong lang e mu fo le plastic ngai fo lo manga ku nga fia poko e fa mai o la mela le mu le pepa a plastic ya esa o le kasa honga le me va penga ya alanga la le va ya ku le wo yo sa mo ye so so ngi le ya pang ya ike wa ai se ke me fa makala po imbe nga sa pangi po la le mafu nga ya la nga nga ko se uma sa pangi me ya e o I me ya ko va me le fanguingu le o inge ya pangi o fanguingu le e fica ngofi la sa ese le pepa le plastic le fangu ko plastic le pepa ai ese le me ko le plastic o le pepa o le fangu ese le plastic ko le pepa le al pepa o le plastic fo
fa penga me sa pangi ele fa pe a plastic le menga nga plastic ko mayala ya ese fa penga ya asa mo ka ko video le la usum ko kele ko kala so ka ko ko ofukulo ko felo pulo sa mo ko ofukulo a lo a ko le lo malo a lo ya le fa mal ofusi lang mumu o ya ole avo o ko vai ma ile video so o we le ngia sponsor so ele ngia e fa ya wa me le fa ya ko me lo telefone so ya o ila o video o le pokala mele o le video le o vanga le o le kala ngo o fo o le dile o se mon taf oi o fonga mo o le kanga kale o ngo ya fonga mo o le radio sa mo ye de mele o fonga mo o le le sa ngo ya se mon taf ya sola le ngo me ya se ngo me ya fonga mo sa ngo ya se mon taf yo kele lo masalo se ngo makai le se man ya masalo fo ye ngo makai fo ye fonga mo ya ai masalo po fonga mo se man po se mangu le o fonga mo mai pe le kala nganga la vanga le po se interview por kala nganga la vanga le fa ye fa makalanga o fa makalanga la vanga kele manga ka makule video ai ngas penga se ongo 5 minggu ke pe fieng me ka ole kuai vai ole kua vai le kuai e makua e kua o langa support o o fia ole fia ole ele o fia ile mele o sa o ia la uli mafulea i malio ai ole o fia ile mele ko e loka ko ia sam o ngala le ka ko mu ia ko 100% mama ko ia langa upo o le ko upo mai na ia le dile lo oi fo le dile lo o di mong ia o di mong po di mong po ia le la ka ku le video le masai ka pungi le ngu la fa ambanga mai ia le la ka ku le video fo isa tata watunu ma futa mai au te roa le ngata lea ia watunu e fia langi kolo mafaio na mawaile nei foi por kalame ya tato tau fai vi ele lo famalanga le le atua o tato o vai ala vai sulol tino ia tulanga mata ngofia o na tau singa lo fai tato uma nei foi le ngona o so longa man vi ala tite nei so la to fafonga mua ia tato te tau fai fa mano la vai le masanin tato filo ai fa pende ile nei temi pita ia o nai sui inga foi tono le au nanga ale tanto wala leo ile ia o lewa tanto maftai le divine o la woli lilo a tono ele o toi popa le tulanga pe o ia inisio I unga o fa sidonga sa fa pele o fa tono wina ile dava ia so o tona yantu ia maila ile so tofia so fuile se ia maila so o ani vaenga o le nasa e anga ia tu ia masa e awai ia mai sa e moli mawina fu ia wale fa lang tulena mole si la fia male mana malama male manga ngafo ye ole ang mai mo ia pale male pa ia malo si utatu tro illa langia tofa mo ole manto foi ole na ta la no la stofi ia la sfraile to la wifi mo foi le sa ta ni eso tato watunu ia ole ala vai o mai la soile mo mai le written decision ia po ole fai uma tustusia le fa pe se lau ia la pepa e tu le mai le fionga tu tai fa sino ia salasa to sa anga ia o te lo manino sa mo e te lo itu e pe fo na tu ina to le fionga ia tanga vai ia ma tala no ai ina na por kala milta ia o la va ona fa ilo el ta por kala mil tu la fo le na ta fa mai le fa unga tu mai tai fa sino le asolia le sferili e na summarize ia olono winga na otomai ani se tulanga na ia manatu ane tau mol failo el tata watunu ua fa maonia ia ni se so na tula fono le ali o Samuel we pe ona to laulau ia ua fa maonia fo ise tasi o molianga olona to uo sivai e pe fo ona to laulau fa maonia al famasinonga fa maonia fo ia ni se o molianga o tameta iolise Marie Schmidt e pe foi na tola lau las fraile ai ua fale au nga ina uma molianga o le tau mawhai e tau pule ile tulanga foi lele na fatino na
tangi atu ai le ala le pule e whaatau I por kalame ia Samuel masu ai. Ma wai mo lianga o le conspiracy. Tang whaile e tau pule ia sunga tula fono e whai e tala le moni. Ia whaasanga I le alipan mia le fionga le alipan mia le sunga ia la ule le mani e tua le watea pola te vau Fosi Schmidt. Ia whapea fo I le fionga pulea I pai matasua. Ia o tō whaala mea li o whaatau malama au awa. Ia I la tau ia o lea ua papenao na whaale au ngai na umamoli anga o le whauwhaunga lea sa whapenao tu ina tu le whamasino ngai mo sana whamao ni ngai loilonga o mau. Ia o le au te lenga lava o le summary o le tuwhaatisinga po tuwhaatisinga tu me te whamasino. O lo ia whamamafa I tu nei o I tu I le mafuaanga o le investigation o ala na whaatino ai so enga malu al malo so enga mua lua whelua tasi le na whaatino e le team sa tai e le whiunga ia asuao a junior waarotu ia sa oversee le sunga pari I Mona Lisa te ket ia so enga le lua whelua tasi o so enga lua whelua tolu ia le sa to e tu ina atu ele tofa wa pa aulo ngoi tino Filipo o komisino le taimilea. Ia ele tofa tu pa I sapani le lei malfanga. E na te whatau taia le su engalea. E koe te tilo po I ea se si mea fai le e ono kwai mata ita iala. E toe o ai su ina mata upu le maliwa tu a. Ia ai maua I loa la ina ile tulang wana whala la umale history le na o le case. Facts now the case. Ai mawelo ina ia le anga I mai I tonu o le fionga le lipanmi e pe ona ia whaatonu ina ia komisina ia manga ia toilo na officer pe for tatu talnoa ia taimi au whanga solo le case lea. Ia whapena whaena mai ele moni mawa Samuel mwhai mai o moni maulea ma o tangata lea wa ia ta watu tangata tonu na maliwa ia tu Ia sa le italia ina leo le taimile na ma le italia ina le komisina ai na whaatino ale susuenga sa te anga I ele officer e ala ta inga ale fionga ale tō whaatu pa isapani ia lena anga I leo te whaatino o ina la le iei lape e whamalau mai ele fionga te me te whamasino pe o na ia Ia Samoa o leo whai mai ngā whaile ka whaile whamai ngā whaakingo e leo le afoi. Le whainga o susuenga. Na whaatino langa lenga wha ngā mai e maina le tia. Na whaatino e le ofiso leo le susuenga. Le mea la leo ke o ke fia I loa. O lenga whaile moli maua Sam. Ai o mai le kaiminge I le ua so mua apelila I le lua afe lua suma leongo. E le I whaia se susuenga o di mongi. O ke le lopo fai se susuanga I ngai Samoa o ko iloa le ma se news le ma se me o ilo o fai se susuanga e anga ia di mongi e fa ka ka le fai I le mori maulanga mai langa le fai nga le me e fa penga ia pangi fa penga America po fese me po e o ai kukuila nga le skama I kukuila fa penga a sau se ma se mori mau e a mai luma nga fai le ia fisiri o le langa mai le nga fai le mori mau Samuelu ai o mai le kai miringe ele I a mai di mongi e fa wale o fai nga le me e ka ka nga mai ka nga lenga nga fai le mori mau le nga fai le mori mau Samuelu o langa mo mau Samuel o mea lenga vai ai o di mongi nga fai sa ka kau langa o fai nga la susuenga le fa mai na o mga fai susuenga o ke le lopo ko nga susuenga nga fai ala susuenga sa ka kau nga fai sa ka kau nga mai li mongi e fa sa nga I fai le susuenga so li mongi pe fa ma ngia me ya va ko Sam ai le se me fa penga nga fai ele susuenga ia le vale o di mongi ma o le fai mai ai kuai o ai le ma se me o fai mai duma I sa ka nga mai di mongi e fai e fasili ma fekadia I me ia pe fa ma ngia me ia o ka koilo ai le se fa ungo mele kala ka mai ka do mai ai ale tulang fele o le se enga muli lua felo to e lua me na nga I fai su e po o ai na mali wai ia tu au ia mali se enga muli o le tilo pe Elua me na fai elua o le tilo le I tua inga foi e fa pea
na ave e le ala le pule le la amarosi a Samuelu. E whapena ona tangata wale ina ia la au le mali atoa ma olo le taimina. Ia au mai loa whaili poti le whamaunia. Ia tuina atu leo ma longo loa e le komisina ia le fionga ia la au le mali atoa. Le sunga ia la au le mali atoa taimilia. E le o whamaunia mai le ese tu langa whailele e ono ilo ai e sao e tu wainga. Ia, mo umara ngā mana ka upu. Ai langa ia mai loa ilunga le por kalame al tau ia ia le mori mau Samuel. Sa le wale ai loa se me mau i so nga leo. Ai sa wale loa na le ala e fa le anga i loa le ale le puli. Le na la yona mafua na abele le mata upu. O tulanga fo ie la fa mafa mai le fionga tama te fa msino la na fa inga. Ia. Eta one notebooks a leo. E ka ua le wa ai le system ma le ala fua o le whatinonga o susuenga. Ina ia mawhai ona tamu whai wha mao nia moli mau e watu le whamsinonga. Ya, koe pause irka ko video Samoa. O le ua whai mai nga umalelea nga mama le mea nga ua umalelea nga wha mama le se wha mao nginga e sa oi mea nga whai e Samuelu. Aua koe malanga ma ilunga. O nga o le polkalame le a le tautea e le nga whai mai skama le o asiata o inga komo le nga amakainga o inga nga o iloa mai e mea umai e le winga le case le ama mea umanga le kukupu Samoa. O le mea nga kia koe la o TV a le whai mai le interview nga ngai au vai ngai aso nga o ke le longi ngo o ke le lo se tauta ya o ke le lo se o ke le lo se Samuelu o ke le lo se asiata o le pokalame nga o fa longo ile mele nga fa ile interview fa fasili e asiata e Samuelu fa makala mai o le ala wa mai le me o ko ya ke ula ia mala o fa masingonga o le ngasau o le ua mai o le mori mau le mele ka o mea o mai e kupu o mea o mai e kupu le ka o foi le seu video e base o ma mea ngai le mori mau ia di mbongi ma le mele le o ko e loka ko Samuelu ma ko lu le o ia di o mafule ai ma le fionga le palemia ma mea o mai e ka o ke lo onga o le mori mau Samuelu ia ke aula ia o ke le ai o le menga kupu le mele nga kupu o ke le no o le nga paula le mea foi le peisa la wa ka kongunga o le mele nga o fa longo i le kalangohanga le vale o asiata ma Samuelu nga paula le mea foi le o peisa koi masalo po i foi le peisa le ko ke le o kanga malako ka kongunga o ira le e peisa la wa ka kongunga a faila e pepelo ya le la fa ya a faila e pepelo ma le fa ma ia le mol mau Samuelu ma mea uma yang fai o la ofesiri la o fea la le ke le fongi wanga o le pawa le mea o ki manga o ia mau e o foi la susuenga le o koia le o le ingi usila o le nga o le mea mo ia ngala nga kia i le ke le fongi o ngala nga o i uma le ia evidences ma mea e body mau o le mea nga fai sam o mea uma la ngi susuenga pawa le mea le o ki ya ke au ia mala o fa masingo nga ku i mala o o fa masingo mala o kilo ku i nga pa wala me ia mau le ke le fongi Samuel a fai ese Samuel o le ale mafu nga nga ke le fongi why did they throw or try to fa le nga le ke le fongi Samuel why o le ale o ngalanga o ingai ko kongo le telefongi la Samuelu le yai uma evidences ma me yang o falongo ku yai o aka ma me o manka poe o le video po angsi me nga fai o le ko kongo uma telefongi so nga uma fa ma me e fai kaiming nga pawan me o ia ke au ia o le so e mai o telefongi ma ko ai ka ku ia le lo ia ia mau ma telefongi e mau ala le telefongi pe a fa so kaya nga o i telefongi so e mai le data lai o le main le mele ai data o ke le fongi uma lang ya ko so e mai le data le ke le fongi le polale fa ya Samuelu polale ngumela polale le ngolang ke le fongi what's the brand what's the phone brand what's olale ke le fongi fa nga Samuelu so ai nga o ke fongi that's where all the dangers are at so ai nga ko ya mau mai le awa fa o pe ki ke le fongi mau le data o ke fongi pe fa pe mfainga pe aru se milion o kongingo o le
ile mele fai mai ke fong ya so nga ikar fong ya so nga yo ya mau male taita ele ma se me misi ya mau male ke fong wa umba fa masingo ele ya ma se si me fa ma ongi ya se mal me mo ile nga ka wa se ele ma se me misi fa ya sa mo me ku kupula po o aka langa le me sa ka ka mo sa ka ka ko pe kasi fa ya so nga fa su ka alenga nga leo ele me le su nga fa ya me sa o ya wala ngo lengi pa ka avale o me nga ka so o pa ka avale o fasi me fo nga o fasi ya o me o vali o ka avale ma me ka so ele me nga po fenga sa o ka avale awa e mo me I pe ko ngor se fulu mika le nga fe so fa ka ku pole me le ya nga konge ke ko le nga so ele ka avale so ele me nga sa wa po fenga sa wa ai po fe fo le me le alu nga ya le fa mo ka fa pe o ka le per ka avale o faleanga ya why o lan me walenga nga faleanga ka vali walang faleanga ya ungi ko mo ele ma se me le mo karosia ku leo ya ku New Zealand ai fa maongi mo mo ko su uma fasi me fasi vali ma fasi o me ma fasi apar ka vala mo fenga su lang o dengi pag ikulanga pa umangi me ya mo ka vali fasi me wa o ingi pole pe so sa sile ia se ka avale po se pa po se kangaka po se wile vai le po ele ai ma se kangaka su mau langa o mai uma le o maka mai masingi nga su o mai fasi king ya pa ma fasi me fo nga o pefu mo fasi me ya sala la ulu ngol me ku por fa vela mau ya langa la le o le vale me o lima ka usanga sa ka su e kongol vai so mo le o bo ke ale vai so nga sa ka su e me mau alanga o ngofo le o manga nga o le foi o le ku foi le o le sikanga ka le ka mo la ve kongol ko avalu le ele ka kaunga o kele ka kongul mele le fa ke amar kuli elanga fai fo ya o se me ka paulo me o fa ke o mal o lu yo la you know I'm going to be free awa o ke mai ia o lo ka fenga lo nga sisi me so o kele ka kongul le mele o fa ke amai I pe fa malolo paulo me o fa sala o ka ka ia maina elanga fa ke ape ave esele le mele le ave ese mai mal media e ko ya ko fenga do nga sisi me pero fai sa nga se fe pankeki o kele ka ko moela me nga alfa ke amar male fa fai ese kan ka molong kulang pa me fa sala ya se fa wa ku le maina le e ka mo e support o un malo si support maina ya limong ya mai e lola mal fina ngalo le tama tai famsino olo o e fa pe uku olo o tu mau lava ia le sofa le ala le pule e fa ai loa lona innocent lona mama mai tu ko inga uma ia mamea ia o le taimi loa la lea wa tawa i loa ya uma fa pele I tawa ne ai semana tu wa tawa i loa ne sa ili le mafu anga le mali wa tu ina ia kidia le ngo o le ala le pule I le tunanga lea makiria tu ai maisio o members of parliament ko ila to o lo fa pena o na ta wai le maliule o tu ya pela o le ya e ke le video o ai le fai un le video o ka la ya mai na o le I se un bang masalo ke le masalo fo se un manu ko nga power ka le radio sa mo le o ke fa ku inga ka minge nga skamare o sa ve ale ko akeli o le di foi le o le di foi le o se manu ma se ma ka di foi I team la va nga umanga nga supporting mai nga kuku mai pe nga au le fast por me nga kuku mai I le pico le ale o su ko sui uma e o I ka ka le o mai na le o mo ingi ma ka pe yo se mai na se ko ki foi sungu ya ku mele lo wisu o kele lo su ma lo ele ka kaunga fa ke o ele ka fa malolo ka nga ave o loka o kele lo loko leanga ya le o fia mai na o sao ya fa mama inga le ngoli mongi fa mama so le kalosia ke le lo pola le ka ke le lo pola fai un ore nge me le o aku I pala langi pe mo ba ko di mai pung le pala langi o ke le mo ga fa se le sa mo ala fa se le sa mo ke fo se me ya ala ya inga e fo so nefu e fo se o nefu ma ga isi o va ngale le New Zealand
ia Samoa ia makore Samoa ki sa ole me a mimilo ai kala ka ngakam fa pe wa ma a fai a la ku fungi de Samoa fai ai ma lo ia la auli ia ole fai nga o fa pe o ela veia ia fo ia di mongi ia ole fai nga o kala le ku makaudia le ku le so se mea se mai le mele ka di kongoi mo ko se ama pio il va ala ko wa ko va il fai le o fa singonga le nga fai le fionga ile sui palemia mo le mea ia ka ko ile fionga le palemia ile fionga ya la out ya ele ia se ke ele ia ima se nga fa malo lo le sui palemia sau mo le palemia io ile fai le fa masingo o le ala van me o fai le fa masingo o le nga la fai respected el palemia ma ia awala fai I respect o la io ka di konguli ai nga fa pela mai le mea ku mai ile fa pe ia o le fai ngale nga le kula le HRPP wala vai nga so se mea si kamai mea ese mai male mela ka di kongo ia o le makua i le anga le vai ala ko e makua demonica evil makua you know a kupu foi se mele kula aka ko le fast po le malo e kele mai akala ela fa mala maku sa mo o le ki apolo o kanga ka uma le ilalo le ki apolo ele o popole ele ki apolo o la ko e popole le ki apolo i kanga ka o la ilalo mai la wa ku sa lo ki apolo o la ku e fai la ko me e sa ula le ki apolo ma mai nga ngai ro ka mo fai fa ki attack le kule le against nga ia ngai o kanga ka uma i ilalo le ki apolo e ku wari ki apolo la ko ia e pule ala ko la wo i lo ki apolo la ko piko ya ngale o mai fa le nga mai ma fa le nga mai ya ala was kusala sa lo ko mai ala fa pera ko la ko ka ka le di e o mai ma ur kus pa ia o mai fa mai o le di e ma o le fa pera ko la ya la ko pa ya ma ka o de fo ele ya se ka poko kus pa ia ma poko pepelo pe ki apolo saure ki apolo ele mea nga ka ko mala mai ele you know the devil Satan is not going to worry or he doesn't worry about people that are under him ola mai ar ki apolo o mai ke la free ala ko o mai la kuspai ala mai me ala ila lor ki apolo ele popolo la ki apolo ele ko ki apolo attack ola o ila lo ngai ai saure ki apolo como foi attack o ke siang o ke siang o fonga le lo ki apolo ku malo lo simole di o fai fe au fa maongi o kanga ko mo fai ki apolo attack langa ole ese mai mangai o kanga ka ole ila lo o ki fa kulo ko ngai fai fe au o ngi fai fe au lo ki apolo ila lo ngai ele o pole e ku ala ko i po kanga ka le anga po o kanga ka ye o kanga ye le kam fa ki apolo attack kanga ye ese ku against nga ki apolo o kanga ka ia i le au ngor ki apolo ala o mai ma urkus pa ia ma mai mai o ke le fa mai le ki fa ku so an mele fa mai o fa masingo ke siang o ka ko o manga mai le pa ya o ko ngaku le pa o long au so o fa so em ko mangingo le so se me ala bo afa pela mele le o fa masingo o long o fa masingo o maka ku fa fa pe aku uksawa la le mele fai so fa mai ole awal fa ya ka ko nge awal fa masiko wa sa le fai fa ka o mele nga ya aku la se siku fa ka nga ka le kilor kan ya la fa masingo ai la se fa masingo ola sa le fai fa po sa le ka nga kan fa winga le li ka o mele se ko fa sa le olang ole si me nga fa nga ki ki apol o ka fa ya kulo se kala fa masingo ai pat you know ya e mala le maka ko mala po le sa o ka ol me ya ale ko ki fa uma ku ila o video so umang yeso kele lo uso ale se fa uma ku ila o video ngo oro le ko maka isi me ipe nga ele ku fa ya ku sa video ya mai na mo ma le le lo ile ku sirengo le lo fo nga mo ngo fia fa ya ku sa video le lo oi vo le lo puloku le ko ka lo sanga ku si makong ule o le ova ko nga fai se me le lo pulo ko le fa nga pulo ko le ngo le ngo fa lo ko fa sa ma o le fa nga pulo ko lo ma le fa lo ma le ke ele o ke aku
ia puloku i makai male whaalo ngale ngu. O le whaianga ia whaangale ngom, ia kunga pe ave ese whaamalosi pe whaasala. Po lan me whai e lilo puloku. Ma whakore fia poko se ese se video i whaia koe langa ke mga e whakaukala kui runga ia. Se koe whaia se video i le ringa puloku ma. I say, irka ko video sa mo le was fulu. It's it's 11:46 now. Ile kaya na so lulu. There were it's 46. It's 14 to 12. Ile udi le udi la sa. Ai po kai kale fa ya ko sa mo ya. Alo fa ku mo ka ko uma sa mo isa mo masuk sa kungu ya pangi Amerika kukuila New Zealand so wherever you are at, wherever you're in, fa malolosi ka ko fa masingonga ya fa ku umai deli ya e ku ai pele o vanga ya lo koleanga fa imayala ko mba ngo fa mo moise o video fa kamilo ale ali fa fo se me e fa kamilo ale ali so ko ka mo la orkele ya but love you also mo ko le fa upakul ka ko video i ko fa ya ko video se si kai mia. Ya, peace out. Olela le wo ko sisi la ikiki lungo le ka ko kesi pe. Alela uma le kawa. Ya, le wo fa America ya engelangi mai sia va nga mai fa ka umai le swa umai America. Masalo ko kia o fa penga ka ko sa mo. O ka fa ka umai le swa umai o Alaska ma Pennsylvania. Langalela le se swa usa umai o alela ka pele video. Lela o mi le finish Oi le kekele le melanga le ikikisod. Ya, fa sa mo. Alo fa